U prethodnoj epizodi uvatit ću te Pinto i Mario. Terence! Tako je, i sad ću vas uvatiti. Pinto, Mario! Imamo i Blica, izdajicu. I Pepsi. Blic izdajicu, a Pepsi je mrtav, da znaš. Se preš? No! Nikad se neću prati, vratit ću se. Sada je! U CDVT-skom svetu tu postoje Nanča, Limun, Limeta, Grape, Kids i Angelo. I oni su danas porazili onog Terensa od Angry Birdsa i sad se vratio ka dobru, da znate. I tako redu i tako bliže. I sad će biti novogodišnja specijalna epizoda, novogodišnja finalna epizoda, ponovo će se preživeće Pepsi i još će se vratiti vozač autobusa i još i Deda Mraz. Ono iz treće sezone, da znate. Tako. Okej, idem. I tako će biti novogodišnja finalna epizoda za sad. I sada je, i CDVita počinje. Dobro. Da. Napred superheroji. Pa to će biti naranđa, limun, limeta, grape, kids i Angelo. I preživjet će Pepsi. I ponovo će učestvovati u sezoni 4 je Deda Mraz. Dobro. Učiteljica, narator, vozač autobusa i dinosaurusi i tako dalje. Napred superheroji smo sad mi, 24. epizoda. Finalno spašavanje CDVita. Ho, ho, ho! Sad će Deda Mraz da poklone CDVitama i još i dinosaurusima. Izvolite poklone, CDVite. Hvala vam, Deda Mraze. I dinosaurusi, izvolite poklone. Hvala vam, Deda Mraze. Nema na čemu. Nije nema na čemu. Šta? Zvikovci, one pračka. Gubim kontrolu. U pomoć, CDVite, dinosaurusi, u pomoć. Ne, Deda Mraz je zarovi, moramo da spašavamo i da se borimo, to će trajati dugo jako. Ali sa čim? Yeah, that's right. That's right. Ima nas 11, a vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samo vas 8 i niko me neće zaustaviti. I tekako hoću da te zaustavim. Samo ću 3 da bi bio 8. Gledajte.
A? Eto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ubijenih. Šta? Samo 4 protiv 8. Žao mi je. Ok, more. Sad ću ti da vidiš ovo. Samo nas 3, ne brinite, samo 3 protiv 3. Samo ću ja. To 2 ubijena i još jedan ubijen. To, uspeli smo da porazimo imune. Ok, sad idemo na sledeću borbu. Anđeo! Ubio sam i Anđela. Što da radimo na sledeća borba je naranđe. Šta? Dinosausi? That's right. Hajde, pridruži se, svakako si porazio sve u imune. Gotovi su imuni, više ne postoje u 24. epizodi. Možeš da poražemo šamene? Može. Ok, let's my turn. I'm sorry guys. Metao sam 24. epizodi. Ok, let's my turn. Man. Isto sam metao. Sad što vidiš ovo. Au! Ok. Ko je sad na redu? Pepsi. Da, tako je, sad ćeš da vidiš. Metao sam. Skloni to. Stvarno sam metao. To, porazili smo i mete u ovoj, u zadnjoj epizodi. Više, sad su i limuni i mete poraženi. Sad sledeće naranđe. Šta? Moji drugari se bore. Zakasnili smo. To, nade su poražene. Au, ne! To, nade je poražena. To, nade su poražene. Jupi, ne učiteljica, ali je nada poražena. Au! To, jedna je poražena. Sad ću te uništiti. Auć! To, nađe su poražene. Super, sad više nema nađe u novoj godini. Nije loše društvo. Ali čekaj, još je neko ostao za borbu. Ništa, gotovo je. Nije gotovo. Još ostao kids protiv kidza.
Neću se nikad predati. Ovo jeli? Ovo ja? O, da? Neću se predati, vidi. Mega pač! Wow! Mapa je pala na njega, poražena je. Više nema kica u 2019. godini. Sad smo svi tu da čekamo novu godinu. A sad uskoro stiže odbrojavanje. Ne možete početi bez mene, ho ho ho! O da, tako je Deda Mraz. Spašen si. Nema čemu. Sad ćemo te odvesti na zabavu. Eto tako. To tako. Sad će početi novogodišnja zabava. Ajmo početi. Pa muzika. A znaš, kada će biti muzika? Uskoro. Slušaj. Ajde, gdje je? Ramonsi, može. Može. Da sam. Opa, nemoj greška. Onda tu ipak bez muzike. Ok. A prije nego što počnemo s muzikom, moramo samo da čekamo odbrojavanje. Samo moram da napravim petode. Evo ja ću prati. Koji ti je? Đavo. Ja sam. O Bože, će biti nova godina sad uskoro. Da, i prosto ćemo zaboraviti na sezonu 4, kao što smo se ikad setili. Da, i ono što u sve 3 godine ću više ono reći izdanje. Izdanje svi. Imate li hranu za mene, ha? Nećeš mi reći ne. Ok, neću. Sad će biti nova godina sad. I prosto ću uživati sa 3 porodice, kao što je moj sin, Džetorsko Džeto i Džeto i moj muž Stojan. Da, tako je. Ja ću isto da uživam. I ja ću isto, postat ću stalo veći. I Miloš će također da uživa, ali također ću i malo veći. I Vitez također će da napane mog strašnog neprijatelja Vikinga. Tako je. Prosto ću zaboraviti na super heroje. I ja također. I ono što sam, kada ću biti, kakva su će da postojite super heroji. I Anđeo će poleteti kao što je uvek poleteo.
će super da se provede sa Kizom. Tako je. Ne znam, nije tako? Tako je. Veliki bodrikavice, malo ošišati bodije. Znam da, tako je. Ja ću doneti više mleka. Ja ću više sjajno, tako je. Ja ću da bockam džecarsko džeca. Auć! A ja i kojim ćemo... A ja ću se provesti sa Marijom, pošto on mene voli da jače. Tako je. I Pinto će se provesti s mojim bratem tokom sledeće godine. Zmaj će više da bijuje vatru. A mali bodriković će se isto šišati kao moj brat. Da! A ja ću više da napravim zemlju. Ho, 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 ho. A ja ću da dam poklone i to na svećoj novoj godini. Je tako, čujte? I dinosaurci, tako je, da, tako je. I sad ste svi dobili poklone. Ha! Hvala vam, Deda Mraze. I dobro, sad će biti uskoro odbrojavanje. Slušajte ovo. Ajmo svi da odbrojavamo zajedno. Tu će biti broj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Srećna nova godina! Nova godina! Nova godina društva! Nova godina! Čak malo se smiri! Pa srećan sam! Ej, pa šta? Trebao sam da ja napravim vatromet. Srećna nova godina, srećna nova godina, srećna nova godina, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova godina, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova, srećna nova. Srećna nova godina, društvo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. I srećna nova godina 2019. naravno i vozač autobusa. Hvala vam. Hvala vam. Baš tako, učiteljica i Nata se vole. Čuti! Baš tako, To znači... To znači da će biti veoma lepo u 2019. godini. Obzirom što će sad biti nova sezona CDVita 5 pobedničke priče. Tako je. I danas je bio novogodišnja epizoda i finalna epizoda u ovoj 2018. godini, za ne? Svi. Da, bio je to na to da ni učiteljici, da ni i vozač autobusov dan i Deda Mrazov dan. Hvala. Hvala. I nadam se da ćemo vidjeti
I samo želim da vam kažem, srećna nova godina svima. Uživajte u 2019. godini i uskoro će izlaziti nova sezona Cedevita 5. Kako se zove, Cedevita 5, pobedničke priče, tako? I sad zaboravite na superheroje, Cedevite i dinosausi i tako dalje. Svi su poraženi. Ok, možemo svi reći. Možemo svi reći ovako. Srećna nova godina i doviđenja. Srećna nova godina 2019. godine i doviđenja. Vidimo se u 5. sezoni.